So kule meeting eney'pika ey'balulekile ezizokhuluma ngama-opportunities akhona for small businesses ukuze bakhule and enrich themselves. So leli thuba bekuyithuba elihle kakhulu for any small business ukuthi attend, and hence uXolani ulapho. And la kule meeting kukhona futhi main character yethu uMahlengingidi, formerly known as uMhlengingidi. Umhlengi siyazi ekuqaleni simthole umuntu wesilisa onesifiso sokuthi abe umuntu wesifazane. Waphumelela ke kwenzeni kanjalo, washintsha certain parts of his body, ubulili, ivoice, waphuza amaphilisi ama-hormones ukuze abe akhula amabele and astarte ukudevelopha izinto zabantu besifazane. So usewumuntu wesifazane, usewuMahlengingidi. So Xolani ambona uMahlengingidi kwi-meeting abese ekhanga ubuhle bakhe angakwazi ukuyibamba, but aye abe nesifiso sokufuna ukukhuluma naye. Iyenzeke-ke leyo nto ngempela, bakwazi ukuxoxa, ba-exchange ama-business card, and then later that day uXolani amfonele uMahlengi afune i-meetup later that day. Ebeqala nje ukumbona ngalo wathi akasafuni ukulala engambonanga, so usha amashushu ngayo. Siyathola futhi ukuthi uXolani ushadile uney'ngane, ushade nosisi ekuthiwa uLungile.